Pini pai pai ni pai krisip kep arni surihinen koi hini aningkan kohora forest rest house ahemtun pielong pharang ketum kahomri dampen ke thek dam long lapen haladak kedo mate ke hon atum nangka puchini dun atengke labangso forest rest house mate kesang ahemtun pi along melang ave ningkan ingkoi an baksu silo pusi nang puchini dun lapen ke melang chot kali haladak katikuk asondo pek labangso forest rest house ahemtun pilong kangni anghoi mate sufaset lapen kabebe adim antar rak et heno ersit hekdamlong lasiningkan ingkoi aprang ke hadak revenue kelong nai akesang ahemtun pilo bonta non ke revenue wirdat asondo lasi kar bisar palam the ki pudamason chumang pike matpu asondo atha ke theklong se alir acham puchalo arlo ke patibit et ason si mandedlo nongnam ke doklong kohora forest rest house ahemtun pi lapuson ke mandat ke forest range officer mate incharge si adai doma Kaziranga Operation Ingti TK News Tengah tengah jing lu jing tipe jeng lok kijun na pen kecam pen jeng lok kena lang lo na tem sok ibom ke sok ibom la kohora pia lang roy lo lang roy lang si oh lang roy lang si su sok si kijun kecam kang ti pendang lo jing lu jing ti ka do ka visitani litum la lo la arlo nili dam long la bet pinini sita palong pinini sita hormu chong la ble la bangsu nakile yipo lambang ke dang nang litum panang paklang ma julong le bo julong le la sita pinini sita misana le litum julong le la beta bepin ve non isi kupachini da bang ke min bang ke lang pen line bang kabjin pen ang pisan te ke di nang di la na nilimen ke priti teron pi ladak nang di la so ai bi lang piar ku sigan ladak ai bi long ke arpu ke endon manela puson la alhi wang ke la puson ru thai don la jam kang thi la puson si klen don lo bong tu o la puson do don lo nang di ningkan an pen an ni tak ni li ki wang ke tu thar jan nan pen si wang lo si ta me ni li la puson usomar jangre bang thom chot chot si wan pen du pik pen si ni li la dak chipaning ding don si pineng 2020 an kanan si pirthe ok chalana ije phanan ta nilikia bar cycle long don lo bong atu in am ki su niliki chitamne arnam a hirjo me pusen niliki kroi dam lo kecheng ke nang di chor si ke klem oi fast ke ki claim cheng ke hema sor si claim lo hema sor amen ke de karam rong phar bu la nilitum along le lo nilitum a bhikti lo nili bang la si no hok si tame chitirek ri lo pusi la dak do thib lo Inte la so nang litum dak du pen kopi lo ke sik sak na nang litum nang tham thing nilitum la dak ni li bang dat pana ki sik sak ni li ke thek long ke la pe hello jo alohi le wang se tame mi ave la pen lang ave inke alohi wang po mi lang ave po ilita ning duk lo la pen alohi tum sita do la sona ke sik sak do lo Inte no nang litum ki do bom ke kopi lo ke che thor bom ke non nilitum ki do bom ke minna chinam si la solar chi thor bom lo la pen inke la tok bisar bang kene 16 aning kan wang lo inke kuson si ilitum do poma pusi office dam lo la isep sar la solar nang lodon lo la si la alang li ke chi thor lo la pen la paghor ta du lo la solar ami cholo he la solar ami cholo bo alohi a hura dak len e dak sang kok boni pulo tang te la ke alang li tum min na chi piduk bo ken der che wan po APHLC atum re-election pado nang ji puke hang ke rada phan ke pamang hu chotlo pusi ningje athe lasonjong si ningje je pulote alang tum supporter avedet po athe alang litum election ke remta do olo la so joksi ningje tap chotlo pusi MSc Dr. Mangwe rong pipen pherang ke amaya long pen pangdak pon news report TK News election kuthwa pado nai pulote isi election do mo pe nili pohilo labang ke asapo chinglit ko ita hai mane sitami la sopota terms and conditions do pi la support sitami ni lithan pa jirpon po he pen mo pe ni lithan pon lo by election ba by poll election la so bang pulote
election pado thutami sitami a terms and conditions pilo je ki haitang abang thu babang phi bangke alang ke haitang ang hoi bang Ciotekan si term dia prang si alang Ciotekan prote an si by election do pen by election ke ba bypoll election ke komentu si do la support sarita condition do condition 3 do by election ba bypoll election ke do ke ek number ke कि हाइता अबांग फुबाबांग फिबांग सी रिजाइन ची पीते प्रते बाइपोल बा बाय इलेक्शन दो को सोनी बांग के जे कि हाइता अबांग फुबाबांग फिबांची जे वाई जो प्रते लसन प्रते बाय इलेक्शन बा बाइपोल दो को 3 नंबर के देदों से कि हाइता अबांग फुबाबांग फिबांग सी पीसी पेन सोसे हाइते प्रते इसी लोपेन ची उनांग को लसन प्रते लाबांग प्रते बाय इलेक्शन बा बाइपोल दो को बा कालीते Assembly long noi, council long noi, parliament long prote, isi minimum attendance सरकार, लसो minimum attendance आवे prote, आंसी by election में by poll दो, लासी जोंसी अलग तुम re-election पेन की मीन by election पुस्तामिल high condition के दक्का डिंगों तो मस council fulfill फे, लासी लासो पर बंता अलग तुम बंके mislead कुसी प्लान ना करो, बंके लगे रात पर के पामा गुफा चौक, इपॉट मा अलग तुम बंके election के रेन के बताई दो लो लासी अमितांग सपोर्टर अमितांग के क्रॉय अबांग भी तुमान चेखांग नहीं करते लहाय पॉलिसी सी देना को उसी अलग तुम था लो लासी लहाय सिस्टम मांग सी अलग तुम के रात पान के पामा मांगू पेंसी रात पान के खांजी लहाय सिस्टम स्टमी तुम थे कौन लोंग लो पेन लासो लोंग नाली तुम थे लोंग ता है फोजे पेनान अपोर अप्रांग एक हफ्ता 2 हफ्ता अप्रांग मांग के APHLC तो निंजे जे Daniel Antasa sitami APHLC long siwain sitami pinyan ke elitun eglong lo je Daniel Antasa sitami pijo pen prabjin pen BJP long si March pon ko lasi alang tu mangke inut APHLC pen ke aniwang si lumba jong punoi ha best card demo punoi APHLC a pharo a supporter a leader तुमके दाग BJP लोग सिमार तुमको बस हाई कच्चे खान फांसी लाहे के क्लेम लापेन चुहेलान ताराबासा लैम्स लोग स्टमी हा APHLC में हाई लो सिता में अभियान मांग के अलग मांग के BJP लोग सिमार चुरी तुमके पालो लासी लगे कापरे काली इसी पॉलिटिकल मूव लो रात पान के पामा गुआ मूव लो इतिया मैं समूह कोरी जे इंडिया दे लोंग इलितुम लांग कोलोंग कोते इलेक्शन के ओपीपी टाइप सिदुमानी दी पोही पन को ते चेंसी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुहेला इलितुम थे कोलोंग लो आके हाईपी द्रौपदी मुर्मू जी सी अलांग प्रेसिडेंट मान लो लादा इसी इलेक्शन प्रोसीजर लो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लादा इसी चुहेला में दामतांग लादा इसी प्रोसीजर लो MP राज्यसभा अपर हाउस लापेन लोकसभा लोअर हाउस लाता इसी इलेक्शन प्रोसीजर लो लापेन MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अनपार के लोकल गवर्नेंस बॉडीज इली तुम असना काउंसिल इलेक्शन बनाने म्युनिसिपल बोर्ड इलेक्शन दाने टाउन कमिटी इलेक्शन लापेन चेंगलो लाता इसी कैटेगरी लो पेन लासा कैटेगरी के इली तुम लांगदाम को ते लाके by election বা bypoll buku nasional si litum langgam to te re-election ko ke amen mata ave hok sitame nok le langgam pustame nasilap soa rat pan ke pa magu bangkela ke intonan ko mislead nang ni lang ke gorong pen rat tumhan ha dharna to nahi ha procession a kilometer to nahi ko gaya lake kachinek bang ke ilitum BJP to mangke koi dekhe to bai litum mangke ratin hondu दिहेक पेंथान पर को इलेक्शन कमीशन अलाम इलेक्शन कमीशन प्रते कापरे कलिलो लबांके इंडिया दे आ फेडरल बॉडी लो पेन लबांके संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन आ प्रोविजन आर अंकांसी लासो के सेंग आ बॉडी लो इलेक्शन कमीशन मांगे पेन लासो आ इलेक्शन कमीशन मांगसी जे इलेक्शन के फ्री एंड फेयर दो नंजी का पदोपन नहीं कुबांके अलांग कुबांसी responsible लो
lapen alang tumangke election aprang pustatame ba election hut sitame ba election aphi sitame je free and fair election ke dubangke alang tumbangsi ajimma lo alang tumbangsi jepahe phupon lo pen laki nilitot kaninje gali jong si litum Supreme Court a judgment Supreme Court prote akang tu inaya court lo Supreme Court pen akang tu ya court kya belo High Court pen na intulang District la pen Session Court pen na intulang akang tu inay isi veda court prote India de pipen ke lake Supreme Court of India Supreme Court of India si India alam lo lagi nilile ka ninje gali Supreme Court of India si India lo je ejata election related issue election related dispute prote akang tu inay authority prote lake Election Commission of India lo lapen ilitum jong si tum thiek pen chinai prote election commission ha ke supreme power to over the entire election purpose pen Cardinal Autonomous Council alang pustame ilitum je thanam pe chini lo election lang insam jin pen chun lo pen election tang dera phi pen kadu gawe ke hai abang phi tu bang stame certificate through DC pustame ke pajir ilitum kadu weta thik porlong lo tamene pilo je akang tuinai authority election ke padu penching lo agute a supreme authority akang tuinai authority election commission matsi approve etlo kadu gawe je hai pameka lo lasi ladake pini by election ba re-election ka hobdo matsi ave hai by election ki doji alam matsi ave lo lasi alang tum lahai ke padu mane they are questioning the authority and power of election commission akang tu nai akang tang nai a body pancha lang tumangin question lo lasi labangke straightforward alam lo je lahai bangke re-election datu nanti tongdun alohi tunpan kadu leke kadu ana ke chengsi ke kardom pa je pamlo nirimen ke Dr. Mongwe Rafi MAC Cardinal Autonomous Council pen pinidak tongdun alohi tunpan ni pachini konpo ke chengsi ke ake hai pen pigarengma alang like MAC Cardinal Autonomous Council pen ku ni dongdono ake hai mohon piso alang like ex chairman Difu Municipal Board la pen ake hai pi Rosemary ke anti alang like BJP minority morcha amai pila la si ke chengsi pangi nili arlengla pen address ko আগত মই কাৰ্বিত আৰম্ভণি কৰিম প্ৰেছ মিট তাৰপিছত লাগিলে মই অসমীয়াত ক'ম সেইমতে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে কাদু কবিতা চিনি লওক যে পেনানাপৰ পেন এছিয়া মিছ প্ৰপাগেণ্ডা APHLC পেন কিছুমান সংজাটো কাৰ্বি আংলং আৰাত ফান কেইটামান ভূফান ইটলে মিলিটো ঠেক পলং ল labangke re-election patoji Cardinal Long Autonomous Council a election mangke ako re-election pato thupo usi rat phan ke pamanghu pen rat tu phan pene dharna ta ho pene procession ta ho lai pharman alang tum kewan ilitum thekon long lo lasi India ke isi democratic bole itumangke isi constitution ba সংবিধান alam si itumangke ke khoi ba karju ba APHLC tumata 6 schedule phan pangkang nai si buwe tungda puloi 6 schedule pangkang nai bu lasologot itumangke kipupugila lo je 6 schedule alogot bangke constitution alogot itungang dapote itung kadu eta pangkanai situng indelo lasi constitution longke kichengsi ni lingira itung bangke re-election pu award matsiyo kabiang rat tum chini sime re-election pu khobdo ba alam matsiyo jong si litung constitution langlang pustami re-election pu khobdo be ilitung jong si langdam prote rules and guidelines of Election Commission of India
बस स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लगदा पुस्तने आवे नीली ऐसा वो पोही